atu nei mai ngole fiaf ya usoko ponga tato pol kalame Vaili le Atoponapona pe ngai tato watu no tani ngamalo e pe tani malo le ya sutuana ya le na mawala no tato pol kalame asia foi le associate to siata tato watu no pol ba sa ala le la to fali ngata ya memori ese pe wa foi fa fitauli watu pol tato so mama le fitauli le fiafi le umato Patasia tu malisunga ya utu alangin malitoa gloria le pai fa pe foi ale tuma taifa ya onga ya pais papali ya mailo la finangal fa yo foi niso la uanga luenga fai malo film una tuta tu por kala me mawai ya se soso ya se fa ta wa wan mai manga la tunu ai mesio ta tu fa na wa onga tala falava yo no pati tsani to pari pia pari sala ya tenho no faya o mai pai como college ai o papel no awai ko tono ile association so le manamia art studios ile balsa ia se to tanta ile o tomo fai ngale nei o paintings kai kasi fai uma fai lo ai lo le film e fatsaule ile paradise at risk ia e tolo avai no papel no fai me ko ile paradise at risk paintings all over una fascino di tuni Samoa ia fateteina pe ole atale ole paintings de kasi all over una fascino di tuni sexual violence suicide and sexual abuse or assaults ia ai upakomana kama upako ina sexual abuse ole data le all over una pile foi na pepa uma boa coisa de pepa que foi boa para foi na darkness foi na foi na healthy space, healthy life,
ngā ko ngā e. Ia, kaunga kwa mo kakamo rungo ako sani ia. O mea ai ko tangata ai se ko ko sani me kaunga. You know, like in Samoa, even as a culture, but not all Danish culture. Kaya mea, ia lo mo ka asing ko na at risk. Mo ka at risk kaya nga dia wala ay ka ko na. Desi mena tawi na pisi wa ia mea. Yo ba ale de nga nga o sami de na be yusi. Ya. Denga pa so wa pe ia no me. Na o disi na o sa pa ni. O na sa ile de mo de paradise priest. Tsara falama o uitwa lang yan mali tu. Toya le pai ya mai le mai no sa vai panga sa le longa ele panga ko ia le mani no si ungi lena o pale mai le so ko matai le o tsara le mali tu ya o te fai a male ko so sa fatsa ai o le au tu o mato fa ni ngata le o le la matianga o le paradise ya o le si tasi le o wate tolu sa Vaili ya ya sa o sa la inava ini ila sa matalas le aulele o le tu Samoa fatu sa foi o le fatu le Pacifica por pedina foi Pacifica wa foi wa o la matia o le si le o le suasami ona tatoa ai atu I lunga I talafo mai fafo ia isa ia wa matau le suava ia lo faso te Pacifica na matia ia le matamo fio o Samoa ia o isi o wata I lua Vaili ia fatsau le I le la matianga o tamaita I neona bo I tono Samoa pe tatoa ai atu I fo I lunga I talafo ia o Faatele ina le tula mai o le faafitauli le tono se o tatu atunu. Peila o le Atoponapona it's all sexual abuse ia pole ia le o le sauanga le me tau feusuaina. O whaingoa ina la le atale o le ele ni mali I vai. O le tamaita I o pa ese o lo ngalue I o se tamaita I whaiaonga I kolisi o vai maunga. Peita I lo ufa awawina pele fa onga ina o le soifua. I isi vala o le soifua nganei. Peila o na muli mawina le tātou Paul Kalame. Lona fo isao mātanga o fie. O lo whaia lea mo le asosi tu siata lo tātou watunu. O lo iloa I le vau saa. Ma o lana fo ilea fautuanga mo tūpulanga. Ai meise o whanau a onga si o tātou watunu. Whataua pe a tātou le whaongafo I le nei awanoa whapitoa mo alamu whanau I re ngata fo I ro ne tangata whataua. O te roa le tasi le rofo I me mwhaiona wherewhere I ni tātou ia mawhauwhau. O le aongafo I le nei tālengi po rena o tasi fo I rena o tusiata. I a whape na te roa o lo whape na nofo ne taimi ma mawhauwhau. Po le are toa I ngā anga waa no fai ona do I tau e lo ne tangata mo tofo ia tama mateni ia tama fai tatu move forward le si mea ma tama fai ia mawhauwhau po le ase do I tau mo e mawhai ona maua I lo e whaamaunianga I lo e lumanai ma le si mea tama fai fo ia te mawhauwhau po le a le vaenga sa mawhai ona ui atu I le awala lelei pa ele ore awala le ana ele whapeona au whautua soi mo tau ala mwhanau. O le tamaitai po le whetalenga ia ui tualangi an mali toa Gloria o lo ngalua fo I o se tamaitai whaia o ngai le kolisi o sa fata. Ai o lo wha au Sofia pea mo e ngā luanga I le soifua ngalue. O le ta fatasia I le soifua o a oina o whanau. Au lea fo iwa moli mawina o na whaivalo filima. E ala le I tusi ngā ata. O lo na fina ngalo. O leo fo ina o lona soifua e awa o ina I alo mawhana ua le tuma lo ma le atunu. E aunga tutusa lea masana whauwhautua. E le ngata ina ia whaata mamaina. A ia saonga le mu mai fo I whaafita uri o leo la nei. O lo whatuanga I whanawa o ngā Samoa.
a tupu se whaafita uli tono a inga, e me se fwoi tono whale a onga, ia awale mai e tala noa le toa tele tangatai e mau mai le fesosoan, awa o le tala noa na e uai ma avea ma whaafita uli tupu mai ia ma o ai lole la matianga o le soifua, ona o le whaasoa pia whai ua mawai I whaafita.